nangeg Dardarep-depen nakatoy ayat Ket sikat inap malagipay Mari nga pilit dinasam itaridep ay ayate Nupan panunutet dinasam itngayat mo Jak makaturod Jak makaitna Ket pusok tiyak sangsangit ay sana balin biag puno sikat pagtaudan ni Senay May sarabi ana ulime Imek mo iinak nangeg Dardarep-depen nakatoy ayat Ket sikat inak malagipay Mari nga pilit dinasam itaridep ay ayate Nupan panunutet dinasam itngayat mo Jak makaturod Jak makaitna Ket pusok tiyak sangsangit ay sana balin biag puno sikat pagtaudan ni Senay Sana balin biag puno sikat pagtaudan ni Senay Di mo lalayaw ngayon Agpukaw-pukaw tiyag bayan Aglisi ka adaywan na Tapnon atal na tuirik na Ayata bimol lalayaw Naulbit manangal ilaw Takas kala agpatpataw ket iyaw awan nakauray pa'y luteng ataldaw Maripripirit to'y nakin Nga ikulbo nakulain Gandat mo't mangirurumen Mangikulbo mangitulmen Ngem nukas pudno metlain Puro semanjay bit-bitwen Tatak nung mamati ka din to ketagpupas bimulalayaw ngayon Maripripirit to'y nakin Nga ikulbo nakulain Gandat mo't mangirurumen Mangikulbo mangitulmen Ngem nukas pudno metlain Puro semanjay bit-bitwen Tatakun mamati ka din to ketagpupas bimulalayaw ngayon Puno ka kanyak Jimmy
Dangamen may nga ay ayate ngem kanyap di met napasnek si kanjoni ti urayek ay ayaten ka anapate Jimmy di kaagsangit kanayonak nga sila lagip ag subli aken kat mabit namnamaem daytoy karit umarubos dagitoy luluhap tadyak masabatoy ragsak Keng ka Johnny agserbiak Agen gana tungpal to'y biyak Jimmy, Jimmy, panawan kan Unase munda kita luluan Itanjak tun malipatan Karit akapapatkan Noon napuno ka kanyak Jimmy urayen nag Kukwanak hinggatong palbiyak Mabatiken katoy ayan Dangamen may nga ay ayate ngem kanyap di met napasnek si kanjoni ti urayek ay ayaten ka anapate Jimmy di kaagsangit kanayunak nga sila lagi ag subli aken kat mabit namnamaem daytoy karit marubos dagitoy luluha tadyak masa batoy ragsak keng ka Johnny agserbiak agen gana tungpal to'y biyak Jimmy, Jimmy, panawan kan Unase munda kita luluan Itanjak tun malipatan Tuy karit akapapatkan Nagpasyarak itinigan Malasangin na kunasara Inda tuntunay tuy ayat Inwadag nakdinak kayat Tinidayak akit maya Nagpasyarak itimalen Bakit meten tayo mayin Sinaludsud ko tinagan na ayan-ayat timbagana ket kunana agasawa ta ngemuray nukasta asawae kita nga dua paraan anak jay upuding para aw-aw iri jay bakbaket ilangkek nuwag pengeta
akem nat alawaw. Karig nantay tunggal tao, alumlumned na tumtumpaw, asiksik mawen isisyaw. Uray nang isit, tay nang isit, nugaraw nat naparagsit. Karig nantay alutit, sumit-sit-sit, sumir-sirit, nutok magpulagpit. Uray napugot, tay napugot, nuaramid nantay naurnos. Karig nantay balitok, wenno perlas nga nabatok, apagraywan day tuy puso. Kasta asaway kinangadua, paraan anak jay upuding, paraaw awiri jay bakbaket, ilang kek nuag penget da. Ngem uray no kasta didak kumakagurura. Tatay kan adda palag na, adda kan bugbugawan na, seknan na lata, seknan na. Pasam iket yurit nanigasa arag-rag sakit kaday kalungay mo ken nasangit nga isem isudot mangimaneknek iti naputpud no awen. Tiagsapa murmuray to'y pusok, yet nagmukadin ala dey taranyag mo, siksikalaeng neneng iragrag sapo aklunem man ayat ko ken karayo. Anan sa taubiyag ko ipangagnak kadmetem kadagitoy ununoy ko ken tanga nasaen tangaying kariken ka di kanto alilawem biag kunto ti gudasem no siyak tuken ka ti agisi anan sa taubiyag ko ipangagnak kadmetem kadagitoy ununoy ko ken tanga nasaem tangayin kariken ka adi kanto alilawem biag kunto ti gudasem no siyak tuken ka ti agisi biag kunto ti gudasem no siyak tuken ka ti agisi.
sabong na kaisang pagita bituen kay tiag sapa biag kunay talimeng ka dito'y pusok agmay maysa kita manday jay mata na kaslat day bagbagana umisem sa kumita kukuha na kun manong kasnala kuna kita manjay bulalayaw kita na tagpukaw-pukaw tinungong na pukawin ket ni ayat na keltayen kita manday jay mata na kaslat day bagbagana umisem sa kumita kukuha na kun manong kasnala kuna kita manjay bulalayaw kita na tagpukaw-pukaw dilungong na pukawin ket ni ayat na keltayen Sabali, ket pinay bayan na
agrigaten biag ko tiag may maisa kan kanayon laeng asiliwak ken ka alang aruden yag ko dinakad baybayan tanalpas kun ngayon kari nga di kanlipatan masika biag ko keti pangagnak ulilan tuy pusok tagimurani ayat init bulan jay ngatu isudat saksita ay wenu biag ko di nakadikawa na minsan pa'y biag ko anairi depak nagparang adagus taladawam kanyak ibukbuk mo ngaruden tidironi ayat tananamek maminsan pa'y isamit ni ayat masika biag ko keti pangagnak ulilan tuy pusok tagimurani ayat init bulan jay ngatu isudat saksita ay wenu biag ko di nakadikawa na minsan pa'y biag ko anairi depak nagparang adagus taladawam kanyak ibukbuk mo ngaruden tidironi ayat tananamek maminsan pa'y tisamit ni ayat Taltalunan na panayag itinubuan di makkelak jaki palpalmeng tay supud mo jaki bayi dayaw ko nagasat kani nga mintalon naragsak kam nagnanayon nasaranta kam kinaldaw tuwing kam jay taltalon no padanumam tay kineleng araduem sa kamuriskien isagana munday tay irik tayin kagbunubunin kalpasan ti manungalawas tay bunubun ket bumunas sekkaem ketin ka nagraet talon nga nadamke aywanam ket di kabaybayan raet nga nagrigrigatam di kalipatan ken liwayan nga mapanpadanuman into nagdawa tay pagay mo inkanto pa'y banbantayan tatap nung kasta di masayang tingka nagbanlugan manipud ti panagtunubon ngaging ganat panagani di ka magsarday ngagsalget naruay ti banbanlugni ngemnuin kamet tenagapit ay naglaus tiragsak mi talak amin minti supapak adu nga bannog mi manipud ti panagtunubon naging ganat panagani di ka magsarday ngagsalget naruay ti banbannog mi ngemnuin kamet tenagapit ay naglaus tiragsak mi talak amin minti supapak adu nga bannog mi talak amin minti supapa adu nga bannog mi
tasudin itdem kadin ayat mo ken kasim ubiyag ko anyan anak ragsa no tapusong pusuket aging naya ito'y arpat awan sumangbay arigat namnamaem dito amalasanas to'y ayat ko isa't isagot ko pagkaplikam to'y kinapod no sa guday ko'y
Tinapag